Ujor uweu MLA ka Kongres na Gambegri, ubaderu chief kalyang persya, usaleng sangma. Ula kentu ya ka sorkar bakan tuklar lem, mardor halor ka jingkudor palat, jong kimar kimata haga jela. Wat kiruspa ki ut ya ka jingkudor palat, ki marba mardi, batang ha kini kisngi, laong ba, sisong ukau, hadu kat sanspa, ukau hendrei dang hinin kasngi, lakiu shika kat praspa, hadu arhajar sisong, lane sanpo kilo, laong usaleng sangma, kane kan ketakjur, ya kibaduk, bakin tit, ya ki marbam, mardi, bakongsan, ki bomlong satia, ban i, kalong ka kaban jia, ya kibaduk, ki bahaban siu, ya kabai waying, ya kabai skul ki kun, kini kide ki jing bagi briu, ki ya kenduk menta, laong syu usaleng sangma. Ulaong baga sorkar, kade ban tuklar, ya kane kakam, namar baginong kayi, kin penkiu, badbu dor, katba kisngo biang yalade. Pej hakine kisngi, kador do masi, kasyong dor saus pa sanpo sikilo, haray menta, kakiu dor hadu pras pa sikilo, bat kiwe ki marbam, handre ke jing kama jong ipatba, kane kumju, ngasngeo baga sorkar, kade ban tuklar ya kane, namar baga kta ya ki baduk basuk, laong utei UMLA. Usaleng ulapan pau kajing skokia bagi pajba kajela kiba syuim sngi haki kambela kiba ikendu jing na kajing kudor palat kimar kimata nalor kiba bun kidei kiba sa haki yingwai kiba hap ban pendap ya kabaying baisem bat kumju ya kabaywai mano omdei ban chim kabu nakabenta ki pajba uloong syusyu. The one packet of rice which used to cost around 1,500, it has shoot up to 1,800 or 2,000 like that. So what about the poor section of the people in the society?